Ya ko tuli mulle panyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau tuli pakajaki ni nawana aga jancina na dita. Yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi jangan kata lomu yang padana rupa tau kolino, pengalat ta'ala si malaikat na lomu yang imatu ko surimundo. Nah gitu. Makanya maka di nabi ya komeko tambah suruga masagina lalang mola. Pada kalau ko mapasa na di na sofasa. Miki kata suruga de tantri. Deta tajang. Kiki pintu na suruga maka dia meka laloko iro meka laloko ini mani bawang. Pintu na suruga tak buka mana. Napa ni demo antri? Demo tajang mapasi teru ni bawang. Ia na tak buka na lalang materu ni di napai antri tai saliwa materu ki di tama. Allu mina surongi nabita. Wala ide cetau mapeja elokoriko. Masih ke ita abasako. Yo pui di ko masih ke ita nasa sa kaperanga marana chau. Si selemo tu aja la yolo. Tadi kare. Nilaw doang yang katau tuli paujaki, tapau decing ako pada tarupa tau maka dawi tau kanja tu kasi. Maka namapi na paujako maka dah ade salah pareng kali ngamo tu. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الهلك كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المكتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المخترمين والمخترمات ikhwan fillah wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pengelola Rumah Adat beserta seluruh keluarga besar, yang saya hormati dan saya muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid pada malam hari ini, para tamu undangan dari pejabat pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Fasallillahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rilalana yawan nyewe ang kaki pada naspasita rupa pong Allah Ta'ala sidi acara yang naritu peringatan maulid Nabi. Istilah memaulu si bawa maulid itu sedikit perbedaan, tapi kadangkala kita istilahkan sama. Jadi aku makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan kelahiran Rasulullah waktunya. Tapi aku makadaki peringatan maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah orangnya yang lahir di muka bumi. Jadi iperingati apoleangan na nabita alena secara langsung pemakadaki memaulud. Tapi aku makadaki maulid Nabi berarti wa as-sunun ruye jaji atau waktu aja jangan na iperingati. Dua-duanya ini diperingati. Ia ko aso aja jangan na nabita iperingati toma puasa. Itulah magin atau ma puasa aso sini. Apa nabita lahir hari Senin. Yang namoro puasa hari Kamis nasaba ukiro watunna laistor pahala. Doa di situ dilapor. Jadi itu malaikat Bapak Ibu sekalian tasisa si minggu malapor. Lagi nalaporo ipat donget tak nalaporo ide cepure ipigau itu ibadah nalaporo sisa si minggu setiap hari Kamis. Jadi pas hari Jumat start hari pertama makiro. Jadi ko Kamisi yaitu yang payah puasangi aso Kamisi nasabak makanjai narek kotoma puasa nilaporo amala apa makada itu malaikat kulo na pong Allah Ta'ala fulan bin fulan yanu ulaporo ya pahalana ibadana po sementara mapuasa ukulin. Jadi maki itu ampai ya puasa ngaso Kamis ya namo aso sining nasaba aso sining aso aja jangan na nabita yaitu ampai ang kedua hukum okoro iro nabita na puasangi aso jajangan na. Jadi yai di umat na nabita salasi din na cara ko tome macuri nabita ta puasangi aso jajangan na. Jadi ya ko aso arabato jaji puasa arabaki. Ya ko Kamisi puasa Kamisi. Cuma kebetulan ko sining itu jaji cik di mani puasa jaman na dua lolongan. Apa yang sunnah di situ adalah berpuasa pada hari kelahiran. Apa dikene arabaina jaji nabita maka Nabi akan puasa hari Rabu. Magai salasi bicarana si bawa tanrana atau syukur ku puang Allah Ta'ala riaso aja jangan nareko na puasanya. Jadi ro nabita syukuri makanya ma puasa. Makanya sitongan na ko to syukuru to ma puasa. Yo pwede ko sukurangi mapanreki. Si balik ato. Menre bola baru syukuran mapanre. Yo po nabita ko tanda syukuru na mapuasa. Termasuk puasa Asyura 10 Muharram. Magi na puasa nginabita umpo 10 Muharram nasaba Nabi Musa ipasalama. Onrorio na nabita ipasalama Nabi na puasanya sebagai tanda kesyukuran. Jadi ia tumpai ko to syukuru to mapuasa. Yo pwede ya ko to syukuru to manre. Tapi salah gah? De. Apa iru ya sange syukuru angka tau syukuru nasaba na tambayi ibadana. Angka tau syukuru na pegaiwi pakasiwen na. Na ya komeki mega pakasiwen ta apanreki. Apa ia tu tau ipanre patapulo so na patapulo wanina na pacapu ko watana. Jadi aku ipandre tay sisang 40 hari na pacapu ko watan. Mega malaikat milodongangi. Jadi dena maka da maraji ko to mapuasa ya pandre ni. Jadi itu sange tahu syukuru madupa-dupa mo.
Ang kataw sukuro maleletong ay kiro divisan. Biasa begitu. Kemudian angka tema napakang kapanitiata, saya dengan almarhum Profesor siapa namanya? Iya, Mustaripida sempat dipanggil sama beliau, ada acara dulu di UNM. Itu bahas tentang sulapa. Iya, saya pernah temu langsung dengan beliau dan banyak memberikan motivasi. Itu luar biasa. Biasa metun monro Amerika dan dia beberapa dia sampaikan. Alhamdulillah dari situ banyak saya mencoba masuk ke makna tradisi. Itu sebenarnya adalah beliau yang memotivasi. Maka ada orang itu nasa Cina, pokok Amerika monro, tapi angka perkampungan di situ perkampungan orang Cina. Jadi semua tradisi Cina ada di situ. Itulah yang memotivasi beliau sehingga dia membangun rumah adat ini. Jadi sitongannya yaitu di OGE luar biasa. Nasabah asal langata tania tahu biasa pasal langi wali. Tahu pandrite riolo yang mengislamkan para wali dan bukan waliullah sembarang, surya na nabita. Apo na nabita pasal langi tomatot riolo. Makanya itu tomato riolo panrita na reko bicarana tapi ya kirite modele na tania. Yo po makoko mega pa modele na mi panrita. Iya, mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipana. Halus bate na bicara de nang kana belle na nang kagaga pura nak bereng itanana de na nalay na pura ni nak bereng na mo na pasisele de gaga surat na de gaga akta na de gaga matray na ya na pura na majama ka de wahalala ka to selesai de nang kana lalung iya makokoy ang kasurat na nalalum mo pa makiro. Jadi iya tu tau riolo bicarana kemudian sipakna nala sipakna nabita mas sipak tahu pandrita pakaiannya biasa-biasa pak dara pak galu yo kirita ide kagak yo pumako mega mas sarubar rapa songkona tapi menerima jakalan nah iya tapi dia tuh gak kesope deh kagak. Alhamdulillah. Nah makanya saya kembali tadi mengatakan maka dia ruidi tau pandrita riolo mengajarkan agama denang kaniaku tanah dalelena ya giro tau mato riolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makadang katau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dena matanrang dena pakai mi pada ye mak guru pak di setengah hakiki mak guru sempajang na guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanja pahanga ke mana gara-gara iya roh tapi dia nang kan diruntuk masih sekolah deh komi bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat jadi dia nampak iyo po makokoy nampak mana tapi tak dengi hakikatnya itu yang banyak imatandre pak disalah herangi tapi tak dengi pak disah hakiki. Saya sering mengatakan ia tahu moto riolo kong kana pau si betu ia makoko kata lu ni pau dia namanya betu iya sama koli-koli ni dia namanya jaji. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macawe okopong Allah Ta'ala ya lepak disengang namanya ilmu laduni min ladunna ilma angka pak disa ngapolo ko pong Allah Ta'ala napa ni tau pandrita riolo mapak guru denang ke rumah kada iya hadesa na hadesa malemah hadesa de istilah na pake makadami pemali iya naru istilah pa ni malemah denah kada kapire denah kada bid'ah pak ya ko bid'ah naraka capak tapi makadai pemali ya sange pemali dena wadding angka jana ko mo pigaw ino rasa pemali dena wadding
Wat dijaji larangan agama, wat dijaji larangan adat, wat dijaji larangan hikmah, wat dijaji makruh, wat itu jaji haram. Jitu ampai pemali mah tingkat-tingkat tu. Angka to pemali na sabab pak disengem ni. Dena wat dengan anak emak kata ni kaluku cat di kaluku aja mau culek mari pemali. Malah indokmu matu. Padahal de ia mikolai pulu cat di kaluku na tapi matu kaluku rakoh. Ama kira. Nawat ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na teriolo kaci nala pak buku ang kanguluang ya ko kaci inah kanyarang inapay lokon na sope tak barakaw na din na cucu ijay. Jadi cara na makamparang untuk supaya pendidikan ya ko manasi tawe de nawat dingi pape oringi ang kamatunang kamu melo manre na degaga. Cucu ni apa orin na teh desa orip tanah. Saja ya tidak ada ipu dua cocok negara orang Malaysia tatate nama apa lupa lu dek tu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutuk dangu kuat dengi pak yak dia nak tahu dia dengau mata tu mangolok ko batai nanya pakai nate dia lo dia sulara agak pelik lipak kong kamakun ray makdong ko mali pa ako di matatong yang mangolok ko batay aga pita setan yan na to na kada demo bayine demo lakay itu nang kataw tudang ko lalang ide na lakay maku itu sitongan na pa nang kataw lalo nasa kataw tu makun ray mapakasiri-siri jadi caranya itu iyo ko makukwe yateng ite macuto ajue ibarasa ya udah berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawat disandre okodo pintu hadis ya pemali masarite ko bolana ko wani hadis ya pak nang kata masari ko bolana nasari lo saliwang malaikat rahmat akan tinggalkan rumah ina tunah kada denau le madecengi pak kalinomu gangka patapula son itu ada di kitabnya Imam Sarnuji karena alilin jadi makir itu ampai na tema na denawat dia lulu ka wajuju pakewe denawat digatu pakai ngemak bani saliwam pola pak nonro itu jin yana tunang katau madari mapat di arona na langsung mate itu jin pakaian apa malia mana tu yo pudi makokwai saliwam mana menigat tabu gatu wajuju tete apa masa sa mak bani na samarah komo tu padahal itu tidak boleh. Banyak denawat dia lulu ka wajuju pakewe denawat di mak jaka teh jaka polo isina ya nang ka jaka ipake na jaka polo isina na pak balu denule na dicengi pak abalu-balu ka ya itu semua ada jadi ingkan ada lelena ya jadi itu ilmunya makanya depo tamu ko tema saya ceramah 1 jam. Jadi iya roko meloki macuri salompe madecen na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik dimo bawa pak tala gena nih ya sange rahmatan lil alamin aga aja tasusaiwi pada tak rupa tau ya narubawa si pak tala insyaallah salaman aja tasus saiwi pada tak rupa tau ya ro iya ko iya na rosukku ni de nagaga na pigaw polisi mondo ni kantor na matinro na mo tantare de to na salay bolano ko maniro matinro ijasa de nagakarakara na pattu iya ko de ko tulle ni pake ya ro aja musus saiwi pada rupa tau ya ko mak bali bola ko aja musus sai bali bola suami istri aja musus sai lakai mo aja musus sai bainemu pejabat kok aja mususai rakyatmu rakyat aja mususai pemerintah makom itu pak imang aja tasusai makmungnya maka lampi bacaan na cer rokok apa dinutu na tetul yang kamu pin lago padahal kumasam pajak jadi di kulu Allahu mina baca iya makmung aja tasusai imangnya napai taluaya na baca tu 5 semen ni to ngan na rokok no aja iya
Tahu mato aja tersusai anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal yangi kemampuan anak. Anak aja tersusai tahu mato tak sila dah mungkosoki kita piak kalangilem. Apa gitu? Lakai aja tersusai bayi tak tasuro macam ni dapur kasur sumur macam ni. Jaman na dega jaman tu dia cair itu pada itu panelek di balanca padahal macigau mega menandre. Ya, bayi ni aja tersusai lakai tamakabi makabi deni jampang. Apa gitu? Ya ko yan narupa ama kampung ni. Pak desa aja tersusai rakyat temaloli masih ngak pajak. Rakyat aja tu susai pak desa kata lu ni maloli masih ngak pajak tu limon roki boleh matiin rumah kali cukup. Padahal tu 550 satu ulang-ulang. Ini kan begitu. Ya kong kaaga nurus to ya ko wat dingisa sona. Rakyat kong kaaga yurus aja tulis masusah. Begitu saja, Pak. Ustaz saja masusah jamaah mu macara maciacau. Mapak dinutu nate tulis sile menre tulis macara mamopi. Iya. Jamaah jata susah ustaz senap pe 10 menit macara tu dicengari ni jam. Iya, maka itu. Panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi kau itu pak ya nanya nanti yule pajoka insyaallah ama kampungnya pada gak susah mak bali bola ki menrek manu na bali bola tak ko bola aja tak macai maka ada jambang ko adenge aja tak bisa teh manu ade tabana tak bisa iya kadena to masuk satu kang idi punna maka itu pak komar radio ki aja nali wasak dan radio tak loko bola na tahu itu melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate talu demo panapa jam radio padahal buat kutinro idi bengkele aja tu 5 tes motor tengah salat tu tengah bani aja tersusai ya ko tuli mulle penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau tuli pakanjaki ni nawana aga jancina na dita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomo yang pada narupa tahu kolino, wang Allah Taala si malaikat na lomo yang imatu ko surimondo. Nah gitu. Makanya maka dia nabi teh ya komeko tama suruga masagena lalang mola. Pada koloko mapasa na dena sopasa. Miki kata masuruga de tantri. Deta tajang. Kiki pintu na suruga maka dia meka laloko iro meka laloko ini mani bawang. Pintu na suruga tak buka mana napa ni demo anteri demo tajang mapasiterumi bawang ia na tak buka na lalangi materuni di napai anteri tai saliwa materuki di tama talumi na surongi na bita wala ide cetau mapeja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masike ite na sata sa kaperang barana cau si selemo tu aja la yolo dengar Nilau doang yang katau tuli pau jaki tapau decing aku pada tarupa tau maka dawe tau kanja tu kasih maka mape na pau jako maka dah de salah pareng kali ngamu tu pokok na yan ang kanajata tutu ni tisang yan maka da numajaya aja na tapawi ya ko tisang maka da ismajako ya ko ya ipako maja amako ni tutu ina sabab puluk tanah ipanca ye tu tanah pa kopi tu tanah ilam agagay na tadek bau na ya ko itu ni tata mabau irako wi tata imabau patamo ko we tata imabau tapi kopi tanah langsung tadek sipak na tanah tapake tapatat de mana ngijay kong kalatu ko idi makiro jadi wala ide cetau mapeja lokoride yang kedua oto ko makasiwir riwatu na mana tinro na tawe asam paja ko riwatu de nagatau mita ko pakanjaki suju ko dolo na pong Allah Taala. Yang ketiga wajarang inran na tau makin rang aja mo podang bali bolata macicil motor idi paleppa insyaallah tulemo oh antari memang ni antari memang ita masuruga ko makito iro jalan pintas iro namun iya mi rotala aja na nato mabela mak guru makonda makanya to ko gamay paangka iya ko to melo macawi o ko po Allah Taala sampajang goncina suruga sampajang
Tapi na rekomelo ki makanja oko padata rupa tau pasidakah. Makito. Iya nang katau pak namo maga jasi pak na kumabasay to lima kadato te tau kanja. Ita ni gare cale. May pasi pamilihan na pamuba bawa gola kasi ina to lima kadate makanja. Padahal patataw to linatutu ka chanaw to na kolalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataw liwa jasi pak na tapiliwa basana pasti yan ito. Yan na to ampe makade komeko makanja rampe-rampe na te abas sabawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga melo ko mencawe ko pong Allah Ta'ala sampajang. Apa dega aga ibadah pak makasiwi mana lanro alewe kecuali sampajang. Iya puasa wadingi menonton. Ini menonton televisi ko tong puasa. Angka katau mas sampajang menonton televisi dega aga. Denas sa sampajangi ko menonton televisi. Iya puasa wadingi iya mahaye wadingi mahape. Tapi sampajangi dena cocok. Totalitas. Dina wadi pak dua. Sampajangi metomi itu pak degaga pak dua betongan na iya ko maka menjasak kai te wadi apalalong. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ta ya langsung limonre. Napa ni dena dampingi ko malaikat. Apa malaikat Jibril itu gangka bilangit ketujuh. Maliwan Nabi talako sidratil muntaha untuk tadi masa pajangnya dia nulai menre Jibril. Kalau ratu anak pulau na panina na tupo ngine dia nulai. Na cidi mi panina Jibril na papirang akapitu na ceneri lino. Na kalau ratu anak pulau na panina na pakedo na dia nulai salon ronna. Maka Jibril aku maya ma hancur ka ko menre ka. Mataruni Nabi ka dia tu gak damping. Jadi itu sampajang ibadah nafsi-nafsi dia itu na cocok iya haji wadi mu suruh tahu. Ya kong kadita na den enrule menre haji kaya sa badal haji tawe pa haji nga puasa makoto den rule wajah wat di sesele warampara ang kaya sa pidya tomate na den na salasay anak tawat di mapuasangi namanya qada puasa ya sakai wat dia palolong kada wajarang wat di tona tawajarang wat di tapi sampajang dia na cocok kini wading ya palalo maka maka kanja kodak be baba ine be maka da sampajang loro kadua me kaya lo galungi patuju mo cicam ene wading ene cocok digalalan ene tu ampe maka da ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma salat ya ko haji de mujame tau mampu memang misur ko dia tak mampu aja na tendre ikuncin na ko ciaki na karena ko haji bahaji aja tasogi maka amir entah maka kan papa aku cakap nak kewajiban haji aja tasogi ya nade tasogi dia nak naik kewajiban maka dampe ko sampajang angka mato apa dia itu nak naik kewajiban sampaja tahu jangan toki maka itu jadi kehidupan apa gitu pak jadi tanggung jawab tak kutuki angka kewajiban Nabi tak ipaturu ngokopuang Allah Ta'ala iya narona surongang jadi ya ko ampena na bita sampai ampena na bita korangnya na tita aga na perintah korangnya pasidak ka aga na perintah korangnya ampe madeceng aga na perintah korangnya sempajang lebiat kasih ratu nasoro akimi sholat wa atu saka peperintah na korang iya naro akidah iya naro perintah na ahlak na bita sempajang ahlak na sabita korang jadi ko korangnya na tabuka tita patunjuk na korang insyaallah salama ni namo dia talamanang ya pak dia tu gak tahu suku ya tu ampai talo igatung apa dia gak talo tu suku gimpe manang itu simbol manusia dia tu gak tahu suku pak angkat tahu rapa songkok nama loy bidak na raja lomak berjama tapi dia gak beli bolanannya masih cocok engkau angkat tahu deh nang kali runtuk ko masigi tapi bawa basa pa ko masumbang tahu tapang ka bantuan lah milawi sumbang tapang ka nak beri kata tahu raja lomak berjama desi senang kena sumbang maka seke iya dia gak tahu tuh pak angkat tahu maka dia gak tahu suku maka laki ustaz kapan namun ustaz gimpe tuh Nabi itu tahu pasuku padahal angka kesalahan tapi langsung ditegur abbasa wa tawalla anjahu lama itu kan teguran Nabi ketika Pak Iro Nabi tadi metona pada ini iya ko idi kong kata to giling mako ya ko Nabi tadi metona giling si maputara lolo watakale yaitu ampe ditegur padahal tahu buta Umi Maktum kan tahu buta na Umi Maktum mo kilo Nabi bicara si bawah kutana nang kapamuka Yahudi pole
iya rona bitta giling lokor pamuka Yahudi padahal taubutan na din itay tapat turun ayat ini abasa wa tawalla magay batina agama maka dari itu naita ko tapi de jaga perasaan jadi itu nabi ta ko giling de nang kada giling ulu nama ko de lolo watakali mangolokoro di metoyo puidi ha mangoloyolo mi makot titi wah naita manang apalagi makun raya pak matana mali walau bandreng ay de makon te pak itu kelebihan na makun raya namo kita layolo makor ni tato korban reng tu ampai makun raya magalak celeng nama gitu jadi makanya komelo ki macuri salompe madecena nabita mapamulaken roki maka da pemimpin pasukan nabita na tahu pimpi pasukan milau sarah padahal sifat bicara langsung siba malaikat tapi milau mau pasarang ngoko anak guru na mega foto ini na pemimpin na sahide jago na iko ini bahaya mako itu pemimpin itu harus meminta syarat magai nasaba angka aga-aga de mulai mitai maga dah hebat na mitiso pa tapi pakai mau papalati padahal iya ro palati na kumi pasi jago ro si ba mitiso cica milayam ba na marna do matiso jago matinjo tapi pakai palati padahal palati na ternyata tinjo kene palati na mene masih jago ro ai cica milay tatte ulu na laba ni. Tapi kenapa Miktiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Aja cemang kali nggak bicara pun asam. Aja numpangnya jari kak. Ayo nang tahu makwa tu tahu malasan aja tu. Naba iya bahaya. Nah tu ko ustaz na cemang kali nggak saran, bu bahaya lada. Kau tahu mapak guru na cemang kali nggak bicara, oh bahaya. Ya namanya makokoy antentong ito para luki maparingaran aya ito matoy mangkalinga saran tapi cara ko to matoy o mabicara aja ni poda kada usala ya tu de macam itu nasa macigo toko ha na pecek dek pak jimuan re itu tapi ya tu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na sayyidina Ali karamallahu wajhah Pak Iji itu senna sahabat Nabi tepa ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Angkat tu gelar-gelarna. Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tahu mapatungan ni. Magina kada mapatungan apa alenat matapari Nabi tawatuna na bicara Isra Mi'raj. Maka da pole ka Makka malau lisu ya mato wanne ujok ya mato sube urewa ya ko tau de penasat de ga to kapau-pau nanya na siula ya lalagi dale ku dapi na diga ala watir pek bicarana nang kapole makiro iya na rona diga to matapa ina Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya se na paya rona na pau ko nabi kalau taparito ya na tininggalar As-Siddiq itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata purkan magi nasabak ni sepalai sakega halala kega haram ia Umar ya konan re agagay na deni bismillah ko igere ita panaluah si salami matiwat tanan harang napay tamo ko tigarro na naluan agagayan re na de na puray waja ni sam itu ya ampay bakita nga ka man re ko boting Pak Madari itu kubotingnya maka ada bami Pak Indo agak senek Pak Bepai kolai malat catak muyolo nih maka di itu sampai baki tangga kak mandria kuboting apa ia nak kada mau catak muyolo dena halala aku jual beli kecuali podangi maka ada tanggal api itu acara aku tanggal asyrapi wajah ko inrang senero ya miko maka ada catak muyolo tanya inrang yan na to ampay makita nga kaya man rin ko buting makiro pa iya mi mega nasa cata mo yolo yan na to ampay kupura ni makoro ay malalupa solo ni kana kita na bo baru yan lisi 50 baru cata mana ngasan na haji anu 50 sa buna salaway nyo na ya haji 100 sa busoloro to na buting anak na
50 minabawangan tadi ni baraka dito na ako sopeng ko kumero kampo na tu kumero babel pangkat tumako ko kita baru asal na kita pas solo ya ko mapak boting ini di matoje masesa di mato seseleta maje to mala sarapo makai soli na jaji mato ko lami bamiala nang kamu tu bola ta makalong malo niyon takarwa pulo na juta chicha mi chengari na pasat tanga ban ni jaji ele satay si ko suboy manre tawe dito nang kanita ito lichuko mi manre daga to manre chenga ka jili-jili makwa siya gayero arwa pulo na juta ya kenya tataroang ang idi anak tayo ko pure boti na pake mamodala si taw mi makareso na wadi madecheng si wan ni di isolangi arwa pulo na juta gara-gara gensi tanaman na may gare na makunray na mali makunray metom je may galasan na makokoy kunray may galasan pa itiya makadaka ay mapatasila-sila pa makadai di makunray ya sukuruki na rekupura ki malakay na mo gimpela kay ta sukuruki ang kanatu daripada degan sukuruki makadamano di alakay ko aja mo makadamano pakanja kibawa ni bobona na mainga iya na makanja mo bobona to roni be madicing iya meto na pacecer kung kamasala makabi de ni ali mandari tanmi kilo galunge galu makanya tu de taling makito yan na makanja mo servis na insyaallah de ga susah idi minonroy makom itu tajagai dia apalagi perbandingan makoko 1:8 nang karone pura makbay ne ciding katupito anak darah de gatawani itu bahaya de pigaga jandai de pak itu anak darah de itu na bahaya lah de itu jandai bahaya lah apalagi kana yasang HP tama manibako kamara na mapatulang pun apa na patatotongka na napasangi HP na baju ponco masulara ponco na pagoyan aku pingin di meja iya tuh makai ka kelo pada ulla iya agak sana tito iya awe tika iya bahaya ya tajagai pak itu biasa sandala minin nau tawe ulawan ni nau tawe ya makoko na molak kay ni nau tawe may ga pangalak kay itu makoko iya